fourth Sunday of Advent. Agung Diobar Apidin. Niti tugung pui luke. Ori aku. Luke likikuve. Chapter 1. Verse 26 luke 38 godave. Kato nag mambulo relum rele yergap tarine. Hoge hu aku no ge tarine. Galili gangdaga Nazareth kemu alo polu barke din lo gumtang Gabriel ni isor guluke pau pane. David ge pingbung yibe luke Joseph hala paming nam ni aku gube nyahang tam jinam Mary hanam nijar jarni aku gulo muam pau pane. Nam ongrang be mu ha pane hoge bing pane. Hingpu soto lo hiye isorge kajup hingjup kuname na laga filo dopa suku gamchar ata sukwe Mary ni ongrang luke mangking nguming mu pane. Hoge suku karak tatak namsi hugu ngayure hala mu atu swam tau pane. Ho muam gumteng he bing pane. Mary bosuyo isorge hingjup nam no naya pa. Kato nag mambulo relum rele yergap tarine. Hoge hu aku no ge tarine. Hoge Jisu hala muam paming laka. Mu koi jak tarine. Hoge au terge hu hala guk tarine. Muge abu apa David ge raja dotam ham muam pilo isor jitarine. Jacob ge namloam narba chakabe mu riga binga tarine. Hoge muge riga binga he ririum tarkumasung tarine. Hoge gumtang ham Mary bingruk pane. Habam abade hugu aing be sukusi hajik tarine. Nyaga ayak aku ngo cingka ma. Gumtang bingruk pane. Na aulo darak hulunge hatari. Au oter isurga atore muge yalu babulon nam pamyum taine. Hoge habala kuhe darak tarine. Hoge isurge hu hala guk tarine. Hoge kato sam namkam ngo bingtam do. Nage anyi barme Elizabeth kam muge hunghu akya duso. Hu aku mambulo yergappa. Hoge muam nige terngum hala bingnya namhe sija polu barke din gube muge ripakune. He gube nguya mange tek pa isurge rinyuma senge. Mary bingrak pane. Filoge nyara avinga. Nage choham no kapado. Nage bingkube ngam rimuto. Hoge muam gumteng he kayu pakune.